Kubo bonke oshembe abake babakhona nje, ngiyake ngimncome umprofethi Isaiah Shembe. Ngiyeke ngithi loya muntu wahlakanipha ngoba kuwo wonke amaphutha engawenza akaze lenze lephutha lokuthi ebize ngoNkulunkulu. Yingakho futhi ethandeka kangaka nje ngoba umlando wakhe uclean futhi ucacile, futhi akekho umuntu emhlabeni ongawazi umlando kamprofethi Isaiah Shembe. Bonke abantu bayazi ukuthi uShembe, umprofethi Isaiah Shembe, wahlangana kanjani noNkulunkulu futhi wathunywa kanjani uNkulunkulu. Ukube kuthwala uNazaretha baba yilento abayiyo kusukela kulethwa umprofethi Isaiah Shembe kuze kube manje, ngabe akekho umuntu ozonda uNazaretha. UNazaretha kuyathandeka, uNazaretha akunankinga, kodwa iyodwa kuphela into enyanyeka ngoNazaretha ukuthi uShembe abizwe ngoNkulunkulu. Ileyo kuphela into eyisicwaxwa ebuNazaretheni, ayikho futhi enye. Futhi lento inyanyeka ngisho amaNazaretha esezama ukuyichaza ukuthi hayi uShembe akazeyibize ngoNkulunkulu, yithi esambiza ngoNkulunkulu ngoba sibona imisebenzi yakhe. Kunyanyeke khona sekuchazwe kanjalo, phinde kunyanyeke futhi ngisho sebechaza ukuthi hayi uShembe ingoba unomoya kaNkulunkulu yingakho simbiza ngoNkulunkulu. Nalapho futhi iphinde kwenyanyeke ukubiza uShembe nje ngoNkulunkulu bafethu kuyenyanyeka, futhi ayikho indlela iNazaretha elingayichaza ngayo ukuze izothandeka noma ukuze izowakha umqondo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi abantu nje abangasiwa amaNazaretha bayitshela ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha uyayithanda lento ukuthi uShembe abizwe ngoNkulunkulu, futhi bayitshela ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha obiza uShembe ngoNkulunkulu. Kanti akhona amaNazaretha ayazi ukuthi leyo nto into engekho, kodwa asaba uphumela obala ngoba amaNazaretha amaningi abiza uShembe ngoNkulunkulu. Manje kungagcina sekuthukakala manje ukuthi amaNazaretha asethukana odwa. Yebo lonto leyo kubuhlungu bafuthu ngoba lento idala ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha egcine ethukwa. Yabona abantu bafowethu abasizi limi, abantu bahlakaniphile, abantu ngeke uvele bakhohlisa, abantu ngisho ngabakhohlisa uze neyincazelo eyiwakhayo umqondo, kodwa into mayingekho abantu bayayibona ukuthi lento oyichazayo ayikho, lento oyichazayo ingudala. Akuyi ngokuthi uchaza kangakanani, kuya ngokuthi iqiniso lithini. Lento yokubiza uShembe ngoNkulunkulu iyenyanyeka, kufanele nazi nje amaNazaretha ukuthi leyo nto iyenyanyeka, futhi akusiwo wonke amaNazaretha abiza uShembe ngoNkulunkulu. Khona amaNazaretha angayifuni leyo nto leyo, kodwa angenayo indlela yokuyiphikisa ngoba amaNazaretha uma uke wakuphika ukuthi uShembe uNkulunkulu ayakuthuka ekuqalekise.